kodwa makufika uJesu makufika uJesu uthi uJesu efika nakhona ufika amanzini sebehlanza amanethi ngoba kusho ukuthi ngoba behlanza amanethi lento isho ukuthi base ijeni yabo isiphelile sebe give up i-experience ithi udotshwa ebusuku ngoba emini kodwa uJesu wafika kubantu be-experience sebehlulekile uJesu wathi zihlanza amanethi wayesethi uJesu kulungile ake niwabuyisele kodwa-ke niwabuyisele kwi-same spot kodwa bese ethi ujule lento ethi aphoseni ajule uPeter akenzanga ukujula noma akaphosanga amanethi ngobe nolwazi kodwa uwaphose amanethi ngenxa yesu lokho sikuthatha kuPeter uthi uPeter Jesu sesishukile ubusuku bonke kodwa That's a great catch. kodwa ngenxa eyizoloko emanzini sesishikile ubusuku bonke kodwa nathi indaba siyaye kubusuku bonke ngenxa nathi into engiqeda ngenxa yabona lento kaPeter ethi ngenxa kusho ukuthi uhlangane izwi kwahlangana ukholo lukaPeter so sibona ukholo ukuthi uPeter ukholwe usho kaJesu sibona egameni ngenxa yesu lakho mina Peter ukufunda i-amplified version ithi at the foundation of your word yayizindaba at the foundation of your word ngiyajulisa asazi ukuthi babe wafake kangakanani kungenzeka ukuthi babe wafake alinganisa isilinganiso kodwa ngenxa ukuthi sekufike izwi yini owenze amanethi ajula ebengade engajuli ngani engakafiki uJesu kodwa uPeter uthi nje ngenxa bafowethu asimemezele into ethi izwi kaJesu uma umuntu eke wahlangana namazwi avulelwe kaJesu into yakhathini we are guaranteed uma uke wahlangana nezwi elivele emlonyeni kaJesu bheka indoda eyayinesifo for 38 years uma nje uthi uJesu sukuma uhamba lo yasukuma wangena emathanjeni endoda eyayihlale 38 years sekuphume izwi elivela kuJesu bafowethu akekho umuntu Hallelujah. kaJesu waphinde wafana simemezela lapha emakhaya sizothi nje ngenxa yesu ngenxa yesu ngenxa yesu sakholwa ngoba ukholwa kuzalwe yilelizwi bafowethu simemezela into ethi kholwana amen yesu haleluya manje lento ke manje ngivuka ubuhle kaNkulunkulu ukuthi ngenxa yesu kaNkulunkulu kukhona okusengenzeke empilweni yakho ngimemezele kubantu bakho babeni ukuthi lapha emakhaya leso simo esesikushikilise isikhathi eside sizothi thina ngenxa yesu banganali izwi elivele emnyameni kaKristu uthi uJesu uthi uPaul ekhulu uthi ohluphekayo makathi ngicebile ogulayo makathi ngiyaphila bafowethu okuthakathaka akathi nginamandla simemezele into ethi kholwana yizwi elivele emlonyeni kaJesu ngenxa yezwi lakho Nkosi sawajulile masibajulisile izwi loyangenxa nalojulisani walanda iy'nhlanzi asazi ayicashile kodwa lithi iBhayibheli safika kwaze kwaqhuma amanesi uJesu sangenza umngcono uthi uJesu eBhayibhelini mina ngize ukuthi abantu babe nakho ukuphila babe nakho ukuchicina lento yenzeke emanethini afika iy'nhlanzi zaze zachicina kholwana kholwana bafowethu lena endamini